Lonjar aduh lon kadi pugandau. Lonjar nangrau kadi tun sudah. Lonjar dalam kampung di puburimu. Lonjar dalam kelung di pubu buya. Lonjar alat di pubu parau. Urung lam nangrau hanale daya. Jamuni agalon pangkai kadegam. Utama ngalam la utamu dulu. Ditron yung kupi dari eyum saka. Urung habeja bajet kupi pet. Di alam yung bruh jinonyau. Ditron yung pala. Rakyat jidata mutama taket. Wahai bapa la urung manangrau. Benu tidurau badalan raya. Angku nau nuja tinggal kenang nuwau. Mubala nubrau la updang nupuna. Hanjulan dengan da putih luman. Hanjulan fikir. Hanculam hati rutalam dada. Jika mau gatin lapu dengan untung. Sebelang kampung lapu ngula merimba. Di urung kaya lamangan dar untung. Merumah gedung la tinggal lam kuda. Nu ingat-ingat putih lumalun. Nu fikir-fikir wahai bahati. Bandung semua. Jaban tu Aceh lagi nobu maju. Sampai utimu lah bergota jaga. Bergoti pula jatuh tuntut ilmu. Nang romamu lah wahai cedera. Aceh gino cukup dah susah. Pagilon pobah lah wahai cedera. Harapku padu laku bulan pandai. Harapku baca laku juga payah. Harapku rusau debal dinau. Hitam dapat deh. Urung tak lele kamu niaga. Lonjar hati lonjar ibu gantau. Lonjar nangrau kadi lonjar dalam kampung di puburimu. Lonjar dalam kelung di pubu buya. Lonjar alat di pubu parau. Urung lam nangrau hanale daya. Jamuni agalon pangkai kadegam. Utama ngalam la utamu yung bro,
Jaga baik boleh ke? Jaga baik boleh. Hai bahu dah. Semua Jaban tua lagi nobu maju sampai utimu la bergota jaga pegoti kula jatuh. Yang berapa? Berapa je nanti lah yang jaga boleh. Mamu la wahai cedera. Keseri macam bicak dah dari. Harap kerusau deba jinau ditap tapate. Bengil ke bro-bro dah tu. Ada baru item berkah. Lenjaran di pubu parau urung lam nangrau hanale daya. Jamuni agalon pangkai kadugam utama ngalam lautamu duru ditron yung kupi dari eyum saka urung habeja bajem kupi pen di elam yung bruh jinonyau ditron yung pala layat jilata utama taket wahai bapa lauru manang rau menuti durau bajalan raya angku nau nuja tingok kenau kubalan rau Sampai boleh. Boleh ada sampai ya. dengan seputih rumah hasil fikir